Akashvani Imphal Moirangthem Ibehaibi pau pajari ahanbada maruiba pau National Highway 28 Imphal Jiribam Lambida Nomagi Changdaba Yadraba Polamsing Puba Gari Chani Humpunithoi amasung National Highway to Imphal Dimapur Lambida Gari Sahum 38 changlaktuna ngarang Imphal yaurakre Imphal East, Imphal West Thawbal amasung Bishnupur Jila singda ngasigi oina ayuk pung 5 dagi numit yung pung 12 phawba curfew komthoki Kakching Jila dana ayuk pung 5 dagi ayuk pung 4 phawda mak oike JMM Luchingba Heman Soren Maridak Suba oina ngasi Nongthil Jharkhand gi Mukhyamantri oina wachak lauragani amasung National Postal Exhibition lising ani kun mari ngachi dagi Bihar gi Patna da hauragani National Highway 28 Imphal Jiribam lambi ki Kharam Palen area gi Nungdalal da nungkin tharakpana maram oiduna lambi thinglamba adu phaunaraba matung ngarang dagi mal puba gari sing makhatana Imphal tamna changlakli aikoi gi none pawmi agui kamen hai ngasi ayuk pung 8 minute 45 rom chatpada security gi akanba section thawranga loinana none check post panduna leramba mal puba gari humbudra ma palom Imphal tamna changlakre mal puba gari sing aduda LPG cement amadi nomagi changdaba yadaba polam sing puba gari sing yauri marak asida magi changdaba yaraba potlam sing launa bagi damak ahangba truck sing security akanba section thawranga loinana jiribam gi damak none thadokre makhatana ahangba truck sing chu Imphal dagi jiribam tamna changlakli Amoromda police ki pauna hai ngarang phawda National Highway 28 Imphal Jiribam lambida nomagi changdaba yadaba potlam ching puba gari chani humpuni thoi amasung National Highway to Imphal Dimapur lambida gari chahum 36 changlaktuna Imphal yaurakre Imphal East, Imphal West Thawbal amasung Bishnupur Jila singda ngasigi oina ayuk pung 5 dagi numit yung pung 12 phawba curfew komthoki Kakching Jila dadi curfew komthokpagi matam asi ayuk pung 5 dagi ayuk pung 4 phawda mok oiki Kakching Jila da ngarang numidang Jila adugi police station amasung Kakching Kendagi MLA gi yumda miyamna police na phajin khiba miyusing thadu haiba dabi tawraduna hawkhiba miyamgi irang thokraba matung Jila aduda ain amasung shanti raksha gi phibam ngak chenabagi damak district magistrate na cherol ama thok curfew gi matam ngasi ayuk pung 4 phawda mak komthoki Amoromda Imphal East Imphal West Thawbal amasung Bishnupur Jila singda curfew komthoklingai matam amadi curfew gi athingba laikraba matungdasu police ki maikei dagi ain kaiba amadi pamdaba thokdoksing thoktanaba akanba section thawrangsing lokatli Nagaland gi Mukhyamantri Nephew Riona ngasi raija dugi tongan ba economic empowerment initiative sing hawdokani maduda ura cap Nagaland Tourism Connect Hornbill Edition amasung Digital Piggery Insurance na singbu yauri Nagaland Tourism Connect Hornbill Edition gi makhada anoba gari marfuda hena masak takani masi raijadu masak taknaba amasung raijadu da lam koibada chingnaningai oiba ama ningsingningai oiba ama ohennabagidamakni Nagaland ki phek amasung Jakhamada tha asigi 12 dagi kulumdai phawba sam 34 suba Infantry Battalion Territorial Army gi recruitment mai pakna pangthokre recruitment rally adu naha oribasingda Territorial Army da yahunabagi pandamda pangthokpani rally adu da candidate lising om henbana saruk yakhi tabiba pawase Akashvani Imphal JMM Luchingba Heman Soren Maridak Suba oina ngasi Jharkhand gi Mukhyamantri oina wachak lauragani Ranchi gi Morhabadi Maidan ngasi nungthil pung 3 da Rajapal Santosh Kumar Gangawalna Shri Soren bu office paibam sung aron bangakpagi wachak laugani wachak laubagi thoram asida Congress ki President Malik Arjun Kharge Lok Sabha Birodi Luchingba Rahul Gandhi Nongchup Bengal gi Mukhyamantri Mamata Banerjee Delhi ki Hanagi Mukhyamantri Arvind Kejriwal saruk yagani thoram asida Uttar Pradesh ki Hanagi Mukhyamantri Akhilesh Yadav RJD gi makok thongbol Luchingba Tejaswi Yadav chu saruk yagani Amoromda Meghalaya gi Mukhyamantri Konrad Sangma Punjab ki Mukhyamantri Bhagwat amasung Himachal Pradesh ki Mukhyamantri Sukhbinder Singh chu saruk yaraba yai Ranchi gi Morabadi Maidan da pangthokadaba wachak lobagi thoram aduga mari leinana lambi chathok chasinda khodong chadaba mayokna danaba ngachi Ranchi da leiba school sing chuti thadokre panba yai seat marphuma thoi leba Jharkhand Vidhan Sabha gi mikhalda India block na seat 53 phangduna sarkar painaba sem sakhibani mikhal asida BJP na Luchingba NDA na seat 13 mai paki seat amana Jharkhand Loktantrik Krantikari Morcha na phangki Social media amasung OTT platform singgi chatna kanglon henama pangkal kalhan na mathau tai haina Kendra Information and Broadcasting Mantri Asni Baichamna hairi wafam masi mantri na ngarang
चथखिबा लोक सभा मिफमदा फोंदोखिबनी श्री वैष्णवना हाई सोशल मीडिया सिंग असिदि प्रेस की मनिंग तंबगी ख्वाइदे हेना चावा मीडियम अमा ओइरी अदुबो नाकल अमरमदा सोशल मीडिया दा एडिटोरियल चेक तौदबना मरम ओइदना मखल कयागी असोइबा कमेंट सिंगसु थेंगनरी ओटीटी की प्लेटफॉर्म दा लेरिबा कंटेंट की मतंगदा पल्लदुना श्री वैष्णवना हाई भारत की कल्चर अमसुंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिंग असि अतोप लेबाक सिंगगी मरक्ता खेनबा कया अमा लेरी मंत्री हाई सरकार ना इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की मखादा आईटी रूल सिंग असिना ओटीटी की प्लेटफॉर्म सिंगी पब्लिशर सिंगी दमक कोड ऑफ इथिक्स अमा पीरी मदुदा पब्लिशर सिंगना आइना अथिंगबा थमलिबा कंटेंट अमता ट्रांसमिट तौरोइदबनी अमसुंग कंटेंट की चाहिदा युमफम ओइबा कैटेगरी की मखादा क्लासिफिकेशन तौबा मथौ ताई नेशनल पोस्टल एग्जीबिशन लिसिंग अनि कुनमरी ngasiदगी बिहार की पटना दा हौरगनी बिहार की चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार हाई एग्जीबिशन असिदा चौराना पोस्टल स्टाम्प लिसिंग कुनलोम उटकनी थौरम अदुदा हेना पुकनिंग चिंचिनिंगाई ओइबदी सही जनी यांखैगी ममांगदा पटनादा पुथोखिबा कॉपर कॉइन ओइबा पोस्टल स्टाम्प जिमाभात एकनी अमसुंग दो अंतिना ओइरी इंडियन कोस्ट गार्ड के नेशनल मेरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज अमसुंग वर्कशॉप लिसिंग अनि कुनमरी ngasiदगी केरला की कोचीदा हौरगनी डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार ना थौरम असि हौदोकनी केंद्र की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री अन्नपूर्णा देवीना ngarang न्यू दिल्ली दा अंगांग सिंगबो सही नौना लुहोंगबा थिंगनबा जाति की ओइबा कैंपेन बाल विवाह मुक्ता भारत हौदोखरे थौरम असिगी मपुंग ओइबा पादमदी भारत बु अंगांग लुहोंगबा लेतबा लेबाक अमा ओहेनबा हाइबसिनी मंत्री हाई कैंपेन असी चाथनबगीदमक जिला 150 खंडोक्तुना थमले मांग हाई अंगांग लुहोंगबा हाइबसी क्रिमिनल ऑफेंस अमदी नत्ते अदुम ओइनमक मियोइबगी हक खोंगाउनबा अमनी कैंपेन असी निमित खरनी खक्ता चाथरगा लोइसिनगदबा नत्ते लेबाक असिदगी अंगांग लुहोंगबगी चटनबी मपुंग फाना मुथत्रिबा फावबा लेप्तना चंगसिनगनी थौरम अदुदा मंत्रीना चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल सु हांगदोखी 25 सुबह इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ngasi गवादा लोइसिलगनी था सिगी कुंदगी चथरखिबा फेस्टिवल असिदा मणिपुर की फिल्म अमदी मीडिया इंडस्ट्री की मियोय मरी सरुक यारी नुपागी जूनियर एशिया कप लिसिंग अनि कुनमरीदा भारत के जूनियर मेंस हॉकी टीमना थाईलैंड बु माइथिबा पीक्रे ओमान की मुस्केट चथरिबा कप असिगी भारत के आनबा मैच अदुदा थाईलैंड बु पांचल 13 सिनोदा माइथिबा पीखिबने भारत की शटलर पीवी सिंधु अमसुंग लक्ष्य सेन लखनऊ दा चथरिबा शहीद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन BWF सुपर 300 लिसिंग अनि कुनमरी टूर्नामेंट की अनिसुबा राउंड चंखरे नुपी की सिंगल्स की अहानबा राउंड पीवी सिंधुना अनमाखोपो पॉइंट कुनमाथोय 13 कुनमाथोय 15 माइथिबा पीखी नुपा की सिंगल्स दा लक्ष्य सेना मलेशिया की सोले एडेलबो कुनमाथोय 12 कुनमाथोय 13 दा माइथिबा पीखी अरोइबदा मरुइबा पाउ अमो नेशनल हाईवे 38 इम्फाल जिलिबाम लंबीदा नोमगी चंगदबा यादबा पोलमसिंग पुबा गाड़ी 293 अमसुंग नेशनल हाईवे 2 इम्फाल दिमापुर लंबीदा गाड़ी 353 चंगलक्तुना ngarang इम्फाल यौरखरे इम्फाल ईस्ट इम्फाल वेस्ट थौबाल अमसुंग बिष्णुपुर जिला सिंगदा ngasiगी ओइना अयुक पुंग 5 दगी नुबियुंगा पुंग 12 फावबा कर्फ्यू कोमथोखी कक्सिंग जिला दना अयुक पुंग 5 दगी अयुक पुंग 9 फावबदा मक ओइखी JMM लुसिंग हेमंत सोरेन मरीरक सुबा ओइना ngasi नोंथेल झारखंड की मुख्यमंत्री ओइना वाचक लौरगनी अमसुंग नेशनल पोस्टल एग्जीबिशन लिसिंग अनि कुनमरी ngasi दगी बिहार की पटना दा हौरगनी पाउ लोइजरे